Housing and Urban Affairs Department pen fastest grower city Northeast Zone anong a Difu Municipal Board atum Kachpalongdun. Difu Samson Singing Team Memorial Park along ASDC KSA Lapen KNCA atum 1986 aningkan Bokajan CCI along Dharna ki Dohut Assam Police atum Kachenek aputhak Ningduk Chipaklang. ASDC pen hamden along anti-state repression day kebaman. Kardom kat news sabirta thanbang nili junaliti mupi non birta angton pen arjuik tha. Karbi anglong headquarter Difu Municipal Board la pen Karbi anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ki claim ki dam pen pining la thota Housing and Urban Affairs Department pen fastest grower city Northeast Zone anong a Difu Municipal Board atum Chipalongdun pen Karbi anglong aratapan isi nong mekewan. Lahaya ki meyang thek ponlong ke Karbi anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang la pen team Karbi anglong ki claim ki dam ki me pensi ki dam tang surihini rakri sirkep aningkanta Housing and Urban Affairs Department pen best city of Northeast Zone anong a Chipalongdun lo. Puthot pining le thota fastest grower city of Northeast Zone under population 50,000 to 1 lakh anong a Longdun thulo. La sonong e lake Union Urban Affairs Minister Hardip Singh Puri pensi pai nipaing koi ani video conference pensi longpon lo. La si award ki longpon ke Karbi Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen Team Karbi anglong ki claim ke me lapen kaching thura mo ki claim pon theka potsi Karbi anglong aratatum nong me kachudeng nong lopusi Difu Municipal Board Chairman Rak Roben ningje. Best city of public feedback. Lagi awat long dulu Northeast Zone angong best mana kimenai. So awat long dulu apa nanti lah. So awat dengan pibang ke cuneng bagian bawah lo. Presiden of India alang resipi Ramnath Kovind apa ke Ministry of Housing and Urban Affairs Minister Hardip Singh Puri alang Ministry dulu Dalian Ministry dulu. Apa Pinang lihat kita 2020 labang ke fastest grower, fastest develop. So city Northeast Zone itu long labang ke under population 50,000 to 1 lakh. Jadi lahai kadang wei Chipalong dulu labang ke itu CM sar itu tahun rong supi nampang Karbi atau doa hem pada sekarang ni Tuliram Ronghang sar kan curupan piglo la kadau we itu tuan nomi iwan alang li sipi itu alang li claim jo ini si itu long. Difu Samson Singing Team Memorial Park along Pini ASDC KSA lapen KNC atum 1986 aningkan Bokajan CCI along Dharna ki Dohut Police atum pen Kachenek aputhak Ningduk Chipaklang. 1986 aningkan ASDC KSA lapen KNCA atum movement kang thur ponahut Assam Police atum pen Kachenek ajok chiti ni phai player ni Samson Singing Team Memorial Park along ASDC KSA lapen KNCA atum Ningduk Chipaklang. Labang sukati song along ASDC amai pu Chandrakanta terang lapen song along klembang pu bang piatum Chitongdun. Ini tum KSA, ASDC, KNCA, alang day. Ini ani tak ASDC, KSA, KNCA hinten. Lapen ASDC youth front. Kaduk ovin tum celang pen. Si simbolik kesan ini tum dharna do protest dharna. Lasu bangke jasmet bangke ini tum kacini nangi bangkalan lo. Je 1986 17 में के ASDC amang patek lo. 2 June के Karbi anglong bon pilo uthot lasu pen mase aku jiklojon pia aku September 3rd lapen 4th arni 36 hour Karbi anglong bon pilo hala sohut AGP government si state long kedu lasi semer bangke Karbi anglong plang bon kling ason lo sita hala bang suarni harder ni jasemer bangke kajan cement factory kangkir dam ji pohut Hadak police tumpen menangan areng solo la penangan tumpang ke hilem ato
Aring kisu tuma mena bangke lahana kusme Lapuson ning duka ni pinang koklake kidamtang 1986 aningkan ASDC asong atumpen movement nang kicheng ahut Karbi anglong along konda thomke bratrok kangkir ke phahut bukajan CCI along apong tin kangkir ta ingkir dun de titi sik ASDC KSA lapen KNCA atum chelang si adim an palidamlo bonsitame hadak dharna kangi adim along amat si police atum ke thengi chokpen chenglok hile amu pen arenga hu kiso atum ta tokok lolasi piniani ningduk chipinang koklo pusi ASDC amai puchandrakanta terang pen pachini India ron alu along kitok articles 244A ateng pen Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasawa Phan Autonomous State nang Pinang Popura ASDC asong pen kidamtang 1986 chitini phai ki thompe ni phai player ni sorkar phan kapachini jia phan kangkir padoponlo Karbi arat lapen pregjam inglonga district arata tum kachi song ke pedo ahut sorkar tum kham khe padosi helikaman pen ke ap lapen ki chok ki theng la puson si claim lo pinpur dampulote ASDC pen hemprek abah kachi song bang sorni henlo atai ka biarat hemprek amen pen hele amu ki chonang cheng ani lo Autonomous State Demand Committee Karbi lo Charlie a song la pen KNCA Karbi nim suching thura song la song thom pen haru krisir ke bra throkner ke bra throk aningkan pen Bharat Kachari allu along ke do constitution along ke do article 244 warona teng pen ada Autonomous State pu kimi pulo la sila so teng pen sip hangbom labang so ke hang bangke hang joktot nahi bharat sarkar tum sila ke implemented nahi adhela ke constitution isia number penak sita claim clear posi nikan phokep kikep of thita claim clear posi ASDC KSA KNCA pen labang so claim nang koklo ta ke implement jigali hilipen si apthurong pinarni hello 1986 aninkan pinarni hello lakaji song pan helim nang ke apchengar ni lup La sopotsi la puson arona lualong kitok doko kapita autonomous state long nang ji pura kache hang thua hut police tumpen la puson kachenek kaholo ke chokche pura pini SDC hamren district committee pen hamren hitikimia long dharna padosi ningduk kachipaklang ajaimek pamanpon India rona lualong kidoko kapita piniani Karbi Anglong la pendi mahasaw akar I nai autonomous state alam ke sarkar tum pangsambri bomlang lasi ASDC KSA KNCA song pen ke hemprek long letik sangse lapen tisong bom jipusi pini abarim Karbi Autonomous Council CM Dotson be pen ajok pherangke tum angno lamthe jaipon hamren rong supi pen pherangke hundor kropen nangkelo birta West Karbi Anglong Chinthong MSC constituency ki parlo achom kimia rong amekaratum amithang ka cheleng ki joy ke jia phan pura towar ka chi soya birta nonjong phirangke panchweng langratani pen birta nang pale labang so rong ke pinang an aningkan dolo sitame council pen mate block pen pusitame kirap awar sai longdunde non ki the bomb atowar lake amithang aratatum idon pen sika suri pho chirungsi JCB pen pachi hutlo puta hada arong amekaratum phirangki kahumri dam hot pachini lan chotakalisi alang litum hithi borwala pen mithang kachutiki birik han so la pen arphek anta kipon kiwan katora thektik puta phirangki atuma phan than EM Pradip rong pialang li ningkaning koi pleng potok dok ahut antala so achom kimia rong aphan kirap ki pitek thedet ajok ratatum aning ki thi saidelo MSC kiligahut alam chichak tekang pami pen kiklem pipedet ki chinthong arada phan kachong thuilo pusi hadak ki doprong arada pen phirang kya bitung kahumrida mahut than pachini am chak ke nang rapo bu nang rap redal polo litum rong sor budi nang koklo loker pan arleng the phan litum te puye bang ke tekeda lo bang nang rap redal pol kita non ke bang ye ba election bang litum ta rong sor ting bai nang koki la pen konat ma kemi la so along sini tim ta du nang kokbo ate ala ka chi chakateng twar ta nang soi po twar soi se hitum rat thur pak si rong asar alar pen ting bai khetri muntri pen ting bai sini tu rat pen che paduk che palak si twar pithi tani tim se che ponai bom lo te sarkar na gara veder polo election prang prang ke chakateng te twar nang soi pi bute
alang litum ke cak ateng ten nonang soi pipedat polo ni tum je lanang ko kibi ki thido akli mang phak do ke thik ding do non ke pin po tum te ko bang ko ni tum tuar soi se chok che tuar soi nai ha ta dai do ni tum kar bia tum ke li tum ke tuar pan pe soi se te hala che to na tu mo sa lu mu tuar hat long le la so teng alang tum na cak ateng pen nak pacun pipedat polo ni tum pacun ning ria bang ke thek te ison ba ke nang kerap ason nang than thek te palam lo la pen nan ta ba bang ke wang we election hai dat pen alang da wang we da pot an ke li ja ni tum rong asor ta kai ke man ke di pu ke hela te ke du ke lak ke sung ke boy Perang kia pitung kahomri dampen hada ke doara datum kacithan dun ke community hall anda ki PG Assam fan avela pen kaching thur avarsai theklong le puta chithan dun rinti job card pen towara sai claim lo sitame long le kapapling chot asai an chot puta chithan dun rinti Panjuri Kacharia Rongalong, Chiti Nipai ke Thomani, Anitili Plia Pormalom, Karbing Autonomous Council Deputy Chairman Retesting Hi, Alangli Amethang Constituency Arat Puchimatha Dampen, Kedamtang Pangkudongalam Kialong Kisungi Podun Aratatumapan, Kachitongda. Karbing Autonomous Council Deputy Chairman Retesting Hi, Alangli Methanga Constituency Aratlo Puchimatha Dampen, Panjuri Kacharia Rong Aratatum Kedamtangani, Pangkudongalam Kialong, Kisungi Podun arata tumapan chitong dam pen do ana bidi keme ki chok jia puthak chingki chithan dam lapen hadang arata tum lem salong asang kachu endun jia phanta card ka vedet ajok sang anta kachu endun long le data puthak deputy chairman angno chithan dun aru amar press bondhu kon aru mur logot aha amar prodebinti dangoriar amar 16 nomati mondol committee vice president কোন প্ৰথমে আপোনালোকক সকলোকে দা আহিছিলে কিন্তু মানুহ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত মই বিষ্ণুদাওক মানে কোৱা নাছিল পিছত ফোন কৰা হৈছে যে মই আহিম ৰাতিপুৱা যেতিয়া আহিছিলে মানুহ বহুত আৰু বিভিন্ন কথা মই আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় উপস্থিত নাথাকিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ এই ঘৰখন আজি এই Karbing Autonomous Council Deputy Chairman Alangli Pen Lam Clark Kipitikang Kelake Ningkan Kepen Ipong Ansi Rong Dampen Amen and Damdam Halaso Hut Nang Litum Amen Kavidundet Ajoksin Non Nang Litum Cho Endun Movedetlo Lasi Surihini Ring Koresian Ningkan Pen Puthot Kiboy Det Atum Amen Sorkar Pen Nang Pa En Tupo Laso Hut Nang Litum Amen Chitabdun Nang Pupusithan Tekang Deputy Chairman Pen Panjuri Kacharia Rong Along Arnam Kadoma Hemate Nam Kora Parman Gop Pen Tangkasikas Lak hinira suri phokep akirap nang pipon puputa lam chak chipitekang Deputy Chairman Panjuri Kacharia Rong Kahumri Damahut Tena Rong Bajar Committee Kongchun Bang Pradipingti Chitong Dun Perangke James Milik Lepen Prostom Tog Tumpen Akilo Birta Karbi Auve Kimiatum Vorenga Varsai Long Dunde Sitami Amithanga King Pen Kacharjab Jiapan Ason Pen Ason Behahin Chihung Dunsi Mithanga Hem Kachilang Ijiapan Hanjang Lang Solong Chukang Tip Akulat Kang Pua Birta Perangke Bisnu Lek Thepen Kat News Sa Hemalong Nonjong Birta Nang Pale Hanjang Langso Bajar Committee Maipo Himaritok Bila Pen Kongchun Bang Rupsing Rongpi Lothan Bang Sampri Kimi Phangcho Ratsai Klem Bang Doloi Kro Lapen Hanjang Langso Youth Club Amaipo Harsing Beatum Chitong Dunsi Laso Akulat Ingpudun Pen Karbi Ovi Kimiatum Behahin Kengkam Kachijora Long Bidisori Pidun Rinti Labangso Chukang Tip Akulat Mesen Pen Saki Klem Long Verjiapan Alhui Kachitong Dunatum Arna Mahir Tumi Hang Pidunsi Chukang Tip Akulat Kachubi Kamar Lek Thelapen Joyram Timunga Tumapan Aning Pathedun Non Malom So Porapan Birta Mon Ton Pointsina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3
3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, cage wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihina mopi putot birta along wang tulo. Assam HD Minister Sumrong Hangpen amitang Facebook along kapang dakatengke Karbi Anglong lapen di mahasaw phan nang kilo nang jia tangkaan ki nang lo et lopusi Karbi Anglong adat phan pachini. Karbi Anglong Autonomous Council inquired Trok MSC constituency upon sitami buti kep atangka panong si Karbi Anglong along kapatwa hin kapachihung jia phan pu CEM tuliram ronghang akimang pen inquired Trok MSC constituency upon ta pachitanglo. Lapen pinang an MSC constituency along ke phaner kep an kitang si ki onglo. Sitami lang per MSC ko pia pot lonon anta phan kep anta patang dithidet ke. Chirok tok arata tumpen ningje. Mainte Karbi Anglong Autonomous Council pen lang per MSC Ramsing Timung aphan laso tangka palele detma. Mainte MSC Ramsing Timung tok kiklem aning tehang heloma. Adhe laso ministerium ki kimjia tangkaan ki kidam tang musika ciklopensi HD Minister mate Assam government pen nang kilo nang jia tangkaan ki nang lo etlo. Tang teladak kumat lo ki chokche. MLA kilik nang tibok bom si Karbi Anglong arlo along risim kang tang ki oda songatum kachilenga tuwar bithe nang ciklang bom tanglo. Bukajan Police Station pen kahilo kilometers krihini anbag doji Bukajan Legislative Assembly ki parlo tokolang so malom risim kang tang ki od asongatum kachilenga tuwar bithe juipon. Laso asongatum malong risim kang tang mate helepen ang parta prek jam arisim masondo. Kiligapor nang lilote kidam tangan kiligapor huda sonsi non nang kiliji kilig aprang rong rup arlo kachilenga tuwar bithe malom risim kang tang ki od asongatum juipon lilo. Lasiladak pen kilang pangthek dami Karbi Anglong along ria long ta kitera politics ng patubom loma. Pini Karbi Prime Time ang kila pons kang ton peglo dumi thakme kurwang thu.